Mayap ayabak po kaya katamungan at yuta na po kim biyernis kanam ng aldo ning oktaba ng Paskwa. Pakyabetala po king kakatam panalangin rin makatuking intensyon. Para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumul, nimpa agapitoong. Para king hanggang alanganggang kapainawan daring kaladwa ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tamo po'y kanta indalita pamkulat. Alleluia, Alleluia. Kilagyoning igpa, ang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu, Amen. yung Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin. Kita mo po ngini, king Biyernes ng Oktaba, ning pamanyubli ng Mebye, ning Ginoo. Si Chantal ay katang kasalanan, manyat ang kapatawaran king Ginoo. Batang maging karapat-dapat, magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Ikang Kinong Yesus, pagkaluban mo king wagas at talanghagang lugod, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kinong Yesus, ika ing patong sekwilda ring manalakad bali. Ya naman mismo ing mahulaga Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinong Yesus, kapamilataning lagyo mo, magagawa ing makapagmulalang bagi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sumayipayang totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangad sana, king bialanganga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, poporian, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka poporian, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Manalangin tamo. Walang hanggang igpa, pinyeme kay kaming misteryo, ning pangakabos, anting kay kaming pamikasundo, king pamisan metong, ing kapag masusyan, ming bayong pangabait, mi kabungan eman, sanang labis-labis, king aldoldo, ming pamibiyebe. Itingan na duwan mi kapamilataning Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kambemo, king banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan dapang magsalita karing tao, di Pedro at Juan, inyang linapit la karela ring pari, ating kapitan daring gwardya ning templo, at ding Saduseo. Kalilingas-ngas da, king ding adwang apostol, tuturura, king sinubliang mebe Jesus. Ing meto nga bage, patune king sublilang miering mete. Inya, dekap dala,
at pepakulong king sukulan, ang gaitang kabukasan, ang tinaning mabibengi na. Dapot, meniwala la ring dakalataong may kiramdam king penaralda, at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem, ding pamuntok daring Hudyo, ding makatwa, at ding talaturo ning kautusan. May kipulong la king pekapunding paring Ianas, at kang Caiphas, at kang Juan, ampong kang Alexander. Karing aliwa na panggalamening pamilya na ning pekapunding pari. Pepatala karandala king Arap, daring apostol, at kitang da karela. Makanano yung depat iti, nano ing kayo payan nyo, o isanong lagyo ing ginamit yo. Nga nang may kibat Pedro, akitmuan king banal espiritu, makamal apamuntok at makatwaning balen. Nung ingkukutang yu ke kami, ngeni, tungkulya king depat ming mayap, king taong lumpu, at nung makanano yang kinayap, sukat yung abalo, at pati na yung mabilog abalen na ning Israel, king iting taong makatalakadyaketi, king arapan nyo, at lubos yang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Hesu Kristo ning Nazaret, ake kayong pepako king krus, at pepasablian ng miyaning Diyos. Ya, Jesus, ya itang amanwa ning kasulatan, imbatong eyuburi, ika yung manalakad bale, ya kabud, ing meging maulagang diling bato. Bukod mong kang Jesus, mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong bingera ning Diyos, karing tao ketiking yato, bukod mong lagyong yan, tamo malyaring miligtas. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing sikwil dam batu, ring manalakad bale, yan naman linto, peka masalese. Insikwil dambaturing manalakad bale, yan naman in linto peka masalese. Umanya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo. Wagas in lugod na at alanangga. Deng may malening Israel, busta yung sabihan da, wagas in lugod na at alanangga. Isikwil dam baturing manalakad bale, yan naman ilinto peka masalese. Ang Ginoo yung makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Iti yung ngaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Insikwil dambaturing manalakad bale, yan naman in linto peka masalese. Iligtas mo kami sana, O Ginoo. Iligtas mo kami. Papagtagumpen mo ing sablan lakad mi. Itandarat ang kinlagyo ning Ginoo. Bendisyonan nesa. Iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo, ya ing Diyos, maging maganakaya kaya katamo. Insikwil dambaturing manalakad bale, yan naman in linto peka masalese. Talakad tapo bang parangalan ning may pabalita. Iti ingaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tan tumula ampong magsaya.
Hinggino manatiliya kay kayo. At keka ang timurin. Pama sa aking maipabalita at pangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, pasibayang pepakit Jesus karing alagad na, king pangpang ningin dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya king antikaniting paralan. Biyabe-yabela ri Simon Pedro, itumas ang mayaos kambal, Nathaniel at tao Kana Galilea, ding anak ng Zebedeo, ding adwapa karing alagad ng Jesus. Manasan ko nga ng sinabing Simon Karela. Tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro. May kola sinakilaking bangka, dapat alaalang arakap na no mga saan, king kabukas sa ita. Inyang saslag ningaldo, at siyo Jesus king pangpang dapat ere kilala ring alagad, king iya pala Jesus, nga nakarela, anak ating kayong ikwa, ala ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king danay ng wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildugde ing lambat at ere agyong isaka una ring keraklan daring asan. Ngana ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, yeng ginu, panandam ng Simon, Pedro, king yapaling ginu, sinulod na ingimala na, uling lubas siya at linoksuya king danom. Dapat sinadsad lang makabangka king pangpang dingalawang alagad at guguyod de ing lambat amit mong asan. Ela masyadong malawot king pangpang, mga dinalan niyang yarda, ing dayuda. Kasakara king pangpang may nakilang uling ang bibabaya at asa na makaderang ampong tinapi. Kanang Iskarela, magdala kayong mapilan keni karing asa na arakapyo. Inya sinakeya king bangka is Simon Pedro at ginuyod ni papunta king pangpang ing lambat. Amit mong mga ragulayasan, binalan at 50 at lung e gana-gana. Kaya may sira ing lambat at agyang marakalla anang Iskarela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapat alang metong bangkarela ing mengangas. Kinutang nung ninuya, uling balura ing ginu. Tinapit Jesus at kingwaning tinapit, binyene karela, antimurin dengasan. Iti yung katlong pamipakit ng Jesus, karing halagad, kaibat ng sinubling mebi. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Ay payabak po Kita pa mo. po king oktaba ning pamanyubli ng maybe ning Ginoo. Happy Easter kay kayo po. Kaya po. Baka dismaying malilyari. Napon may nakita ng pag-asa, uling mikasunduyeng Iran, ampoing Amerika, na mikasisfire la. At dapat magawaing karelang pamisabi, nginingal do ngayon ni ampo bukas. Pero nang milyari, pa man may kumpisa, ing pamisabi king ceasefire, ing Israel, binomba na neman ing Lebanon. Karakal ame nga mate. May bisane ing Iran na ibuklat ni ing Strait of Hormuz at biglang bigbaba ing gasoline. Pero kaibat ng memomba ning Iran o ning Israel, sera na yung pasibay. Mitas na naman ing gas. Ne? Makadismaya ing makanya na balita. Kaya eneyatabi sa ing Iran na makisabing pasibayo king Amerika. Diyos ko, sana malilyari ita. Ne? Kaya nung lalawen tamo po, iniing panahon, aliwa mo itang matasinggas, bilalakola obra reng magobra, manyarala reng kumpanya, reng tao mga matela ka rin king Middle East, lalong-lalo na king Israel, at ding tao king Dubai, mga lakono rugo obra. Ne? Talagang makadismayaya ining
gerang IT. At aliwa mo po, kita mo rin madidismaya nung pekirandaman tayong kaya katang ebanghelyo ngeni. Akit tala rin apostola ng Ginu, may dismayala. Bakit? Kasi, for 3 years, intik yan dang maestro, ikit jaragong mipako king krus, nilapastangan de at petere. At kaniti, alanong balong puntalan, alanong balong silingan, ne? Kalupada po siguro den driver ngeni, ne? Eno kano mag-drive, no ne, mga alpintero na lamo, o magtinda na langasan, magkargador na lamo. Kaya makanyan po in sitwasyon na akit tamo king kakatang ebanghelyo ngeni. Kaya po, king kakatamo pong ebanghelyo, ikit tamo'y Simon Pedro nga na manasan ko. Anyang dimdamda iti rengabe na tuki kami. Magbalik nung pasibayo, king karelang dating biye, king karelang pamanasan. Uling ila, disappointed la. Uling ila, o may dismayana la. Pero, aliwa mo itayong karelang pamanga dismaya. Na ila, king karelang pamanasan, atin lang ikwa. Atin lang ikwa. Ala, agyang metong mong sapsap, pala lang ikwa. At kanita, maging abak na. At mes maragdag pa, ing karelang pangadismaya, ing karelang disappointment. At pepakit siyang Ginu, karela. At kanita, nga naning Ginu, ibaldugye, ing kayong lambat, king dane ng wanan ning kayong bangka. Bali po, Pedro, sabi sa. Kasi abak na, palagitin la pangakwa, abak na. Uling pong ring manasan, ela po manasan abak, manasan lang bengi. Kasi lalang akwa, at inokilalam danum dengasan. Pero, Pedro may mintuya. At niyang bildugdo, rengkarelang lambat, pila ni kwarang asan. Ela mo, ordinaryong asan. Mga ragula asan. First class asan. Ne? Pilan la? 153. Pat sinabi di pa itang stuyapen? Pilan la kano? Dinalan la at 50 153. Bakit sinabi ng 153? Uling detis simbuludala retang 153 races in the world that time. Ne? Kaya po, ela kabudasan, no neretitin lang si simbolo. Reng liwaliwang lahi, king mabilo gayato, that time. Ne? Namburin ng pawaganing ginukaniti, ela manasanasan, no ne magliligo lang, tao. At yung peka masanting, agawa ng Ginu, king kakatang ebanghelyo ngeni. Kay badang menikuwang asan, kasakara, king pangpang, nanong disnanda. Lang disanda. Disandeng uling. Ating Ginu, magbarbecue ne. May diderang neng asan. At atinang tinape. At nang sinabi na, anak mo, koke, nga na, magalmusal tana. Ne? Nung akitaya po, ining ibanghelyo tangay ti, itang ingginu, bididerang ya, at may nagkatsyang mangan, itimit mo yung pag-asa. Agyang king libutan na ning disappointment da, rening apostol na. Agyang king libutan ning pangadismayada, ren kayang disipulo. Bakit? Mumuna, ing abak iti simbolo ning pamagumpisa. Ne? Nahita mo po, patse po abak. Ne? Sa beginning of new life. Bayong pag-asa. Kadwa,
naning pepakin ng simbolo. Yapin itang inagkat nung mengan. Prinsabyanita, menaruya. Wari kayo pengari po, anak mo, bisang mangan. O, nung may memwaya, nanggawan nyo. Arwan me, salida kang Jollibee. Salida kang McDonald's. Wari makanyan, potang arwan me. Impanaruda, pamangan. At aliwa mo itang pag-asa, ning pamikasundo. Kaya libutan na rin katamong disappointments kimbye. Akit tayong ginuta mong Yesu Kristo Metong yang Diyos na ugaling tao. Nabalo na nung naning dadalanan tamo. At siya parating at siya ka rin. Kaya nung akit tamo, yung ibanghelyong iti, metong yang ibanghelyong bit mong pag-asa. Yung pong kakatamong obispo, bigpadalayang sulat na bengi. Bukas, yung pagawa na, yapin itang agkatlareng sablang sasalpantayang Kristiyano na magmisa ampong magka-holy hour to pray for peace. Ining anyara ng Pope Leo XIV. Itipug emuking parokya Tagawan, emuking Mabiluga Archdiocese, kiking Mabiluga yato. Ngayon panahon na ning disappointments tamo, ning pangadismaya tamo, king malilyari king Mabiluga yato. Kanino tamo sumaling. King presensya na ning sinubling mebye, ginu. Kaya bukas mahayat intang misa 6:30. Reng mapanalangin. Simbata mo at atintamong 1-hour exposition of the Blessed Sacrament. Ikay tayo. Brother Mane, mag-GC tayo ipadala kayo po itang nanlagyo, itang circular letter, padala na ning katang Arsobispo King GC tamo. Kaya po bukas, 6:30 a.m. atintang misa, and after the 6:30 a.m. Mass, atintamo pong holy hour. For 1 hour, mga di. Kaya na baling malilyari, king Mabilugayato. Po. Kaya po, impong gera, mo ka rin king Middle East, noon yung impact na ning gera, Mabilugayato. Muling pong ing gera, yapin po yung gera ng kikatang ekonomiya. Sabyenda, mas masakit pa yung malyari kay katamo kaysa kitang COVID-19 pandemic. Kaya po, sana ining kay katamo pong mamye pag-asa kay katamo, ing Diyos arwana katamo, lalong-lalo na kimpamanalangin tamo, karening world leader sa reti, lalong-lalo na Trump, ang popoy ni Netanyahu masasabuntok, ang popo rening leaders na ning Iran, pangkanita, alang imposible king panalangin. Betong tamo mo Diyos, agyan din ni manalangin laking Diyos. Lalong-lalo na po ring tao Israel, karinya mi baiting ginutang Yesu Kristo, karinya linakad, karinya misyon, karinya mete, karinya sinubling mebye, napakaluluwa na katangan. Pangkanita mayari na ininggirang IT na magdalang pangadismaya kay katan. Kapatad, kambening tula ning pamanyubling mebye Kristo, maraptaking Diyos ay patamo at manalangin, pakiramdaman nala at pakibatan, deng panalangin ding anak ng binang pakamalan, manalig tamong pakiramdaman nala, reng kekatamong kayadwanan, at ngatang sumabi, ginuhe mo sa pabrending anak mong mamaus keka, itangan po. Ginuhe mo paborending anak mong mamauske ka. Banding pastul, manimuna laking kasalpantayanan, suywan dong mit mong lugod, ding kawan, apiktiwala na karela ni, piktiwala ng Kristo, ing maya papastul,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mo paboren, di nga anak mong mamauske ka. Baning meto sikluban, makapagsayaya king kanwana ning tunay kapayapan, abyabi mismo kang Kristo, kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mo paboren, di nga anak mong mamauske ka. Banding kapatad tamong banding magkasakit tang kapatad, damdaman dang miyayalilan tula ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mo paboren, di nga anak mong mamauske ka. Baning kaya katamo komunidad, mika kasalpantayanan niya at tetagan, munye patutu, kimpamanyubli ng mebe Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mo paboren, di nga anak mong mamauske ka. Yan betala ka rin katang panalangin. Ing kapasalamatan kay Adona ng Richard Chona Yumul, Limpa Agapi Toong. Para king kaladwa ng Jose Roman Senior Junior, Antonio Iluminada, Juanita Alianda, Ampo Father Filomeno, Puri, panalangin tala king Ginoo. Ginoo mo paboren, di nga anak mong mamauske ka. Aduan tamo po ngining kaya katamang sariling kapag nasyan. Hoy pabalo mo ring dakal ng pamangailangan ng kekang balayan, king biye kaya tiking yato, pakiramdaman mo kami at pakibatan ing panalangin ding sablang sasapantaya keka, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Purin Diyos, beto sa kluban kaya kang kaya pan, tinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ng biye. Mi Purin Diyos, kapilan man. Purin Diyos, beto sa kluban kaya kang kaya pan, tinggap meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mi puring Purin Diyos, Diyos, kapilan kapilan man. man. Manalangin kayo kapatid, ng katamong daon matanggap yara paning Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Anesaning ginuit kinuparinggamat mo, kapurit kaligay ng king lagyo, king kasaplala, ning mabilog ming Santa Iglesia. Oik paming miglalang idala mo kami sana, king kaganapan, ing espiritu na ning biye, at tinanggap, mingibat ka rin kalam ning Pasko, itimawa mo kami, king pamagdulap ka rin bagay-bagay, lilipas king biye king sulip, at saupan mo kaming miyarap, king kaming puso, king kayarian ka rin king banwa, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi ake kayo, At kekan kita tinuri. syulareng puso yu. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat Kaneping at karapat matuli. dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan ka rin o ikpa. Diyos sa langag at lubos mayupaya. Papurianda ka king lubos sa marugulatula kanitingal doring Pasko ay niyang ikriso meging sakripisyo Pascual miya. Yung tunay kordero minalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayin sinantang na kay kaming kamatayin king pangasubli ng mebye. Linarin at pinalik king kay kaming bie. Ulinita,
kambering sablang kororeng angeles karing king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banaling Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa, tingyato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad siya yung daratang king lagyuning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampumi, papagbanalan mula, tetingayin king ambuning espiritu mo, bang para kay kami. Malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan. King waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at nga na, kunay iti ikayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwane, ingkalis at pasabayang pepasalamat keka. Binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, paniniti, ikayungan at minum ko kaniti, tingkalis ng kanakong daya. Indaya ning bayi talang hanggang tipan, abiwabo para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo Kristo- meteya, Ikristo Ayun, sinubliang sabi ni- mebye, Kristo mabiyay at datang niyang pasibayo. Niyang iniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyubli ng miye bining anak mo, daraw miya kaya ka, iting tinapining biye, ampoing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kaya ka. Papagkumbabami mo namang pagamuha mo, ni kaming sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa Iglesia makalaganap king meto yato bang bigyan na piking lugod. Kambenang Leo na kaya kaming Papa, Florentino yung kaya kaming Obispo, te sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman din kapatad ming pepainawan at maninay subling mie, ang pore sablang miyang unabie. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king bilang angga. Bangkaya benang Maria yung Birhenin tuning Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, kikikabaning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kikang anak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayipayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Hindi po manalangin, tangbit mong kapanaligan at lugod kingig pa. Karingamanong tiro na kaya kataning Gino. Ikpami at siyo kabanwa. Pisambay niya ilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Mipamintuan niya ilo mo kaya tisuli pantibanwa. Ikakanan miking adoldo. Biyam kaya kaming adol ngini. Ang pong ipatawad mo kaya kami risala mi kaya anting pamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mangyamo kaya paisawal kintokso na ikapos mo kami king sablang marok. Kapos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kay kang pakalulo, parati kay mi kapos king kasalanan, at miligtas sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian, atin kayo payan, atin ligayang manggamang kingalanganga. O ginumi Yeso Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyag kay kayo. Emo sa baligdan din kay kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan, ning kay kang Santa Iglesia,
Pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati sanang manatili kay kayungan. At kekan Bakit timurin. tama po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Kordero ng Kordero Diyos, ng sa Diyos. milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yoing Ginoo tayong Yesu Kristo, king kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, papalatang mayaw sa nga po naning kordero. Ginoyak matampan tanggap kay kadapat ay kasmi nga mano mo. Kumayap Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, ingatan mo sana resablang niligtas mo, kang Kristo ikami mikakabos kapamilatana, ning kayang pamaylas at kamatayan, parati kay sanang magsaya, king kayang pamanyubling mebi, uling ginumiyam, agaman kingalangang. Amen. Bukas po, 6:30, misa tamo, kay ba na ning misa, at tamo pong holy hour para panalangin, king kapayapan, king mabilog ayato. Iti po yung agkat na kaya katamo ng kakatang Santo Papa, Pope Leo XIV, na kay biro-biro yung panahon ngayon, lalong-lalo na yung daragol at lalawak yung gera. Takalatang mamate at maging masakit po yung biye. Kaya ninong silingan tamo, ninong kakatamo pong sa sandalan. Kaya pinamo po yung apong Ginoo. Lalong-lalo na rin taong ini, ila po alanong apong Ginoo king mga bib, king pambibibid. E dane parti ng Diyos, king Diyos king biera. Lalong-lalo na king Domingo, pag-celebran tayo yung Divine Mercy Sunday. Yung pong Domingo ning pakalulo ng Diyos. Kaya manyatang pakalulo king apong Ginoo, bukas ang poking Domingo, na sana king kayang pakalulo miwa ka sana ining kasakitan dadalaning gera nga iti. Lalong-lalo na kaning king Middle East at bika kapayapan king mabilog ayato.
ing Ginoo manatili ake kayo. at kekan Petis na tinurin. Diyos may paing tutunyik. Pampoing anak, kampoing banal Espiritu. Amen. Bisa minaw ne metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Salamat king Diyos. Hallelujah. Alleluia.